Lijepa, fina, ljubičasta boja, znači užas. Vito ima prvi susret sa čipsom i oduševljen je. Naravno da sam se smrzla. Upravo sam podignula naše naloge. Dobrodošli na još jedan, kako se zove, travel vlog možda. Uglavnom danas je predzadnji ili možda čak bolje rečeno zadnji dan našeg zimovanja jer sutra već putujemo doma, danas smo zadnji dan, cijeli dan ovdje. Ujutro smo išli na doručak, onda smo se naravno uputili u igraonicu. Vani je jedno izrazito maglovito jutro kao što ste već vidjeli. Ja sam se sad vratila na sekundu u sobu promijeniti tajce jer je Vito danas za doručkom kihnuo punih usta i to naravno imao je puna usta nekog jogurta od borovnice, onak lijepa, fina, ljubičasta boja, znači užas. To je poletilo po svud, po meni, po stolu, po podu, znači katastrofa, imali smo šta čistit. Ja sam se sad vratila u sobu, znači presvući tajce i došla sam po novce, uzela sam jednu kovanicu koju sad moram razmijeniti po jednu marku, jer u igraonici ima nekakav onaj, ne znam kako da to nazovem, onaj bubanj sa lopticama, s kočkicama, koje su naravno onak sve lijepe, šarene, primamljive, tako da svaki dan moramo kupiti barem jednu lopticu. Pa sam došla sad po noći da razmijenim jer nam Korina pije krva s obzirom da smo tu zadnji dan. Ajde, nek je buda još jedno 15 loptica po redu. Uglavnom, kao što sam rekla, loša vijest je to što sutra idemo kući. Jako je lijepo, nikome se čak ne da kući i jako sam sretna zbog toga zapravo jer sam mislila da će ovi moji ljetoljupci poludit ovoga uz ovoliku količinu snijega, hladnoći i tako dalje, ali eto i njima se svidjelo, zavoljeli su i doslovno se nikome ne ide doma. Meni najmanje, pogotovo kad vidim prognozu za sljedeći tjedan, dođe mi da sjednem i plačem zato što ovaj tjedan smo imali, dok smo bili tu svega 2-3 dana snijega, to jest jučer je počeo pada snijeg, imat ćemo ga danas i imamo ga već malo danas i padat će još sutra, a za cijeli sljedeći tjedan je svaki dan u prognozi snijeg, tako da totalno se žderem što sam totalno profulala dane kad smo rezervirali ovaj smještaj, ali naravno da nimalo ne žalim jer ovo je bilo jedno jako predivno iskustvo i nešto što ćemo definitivno pamtiti cijeli život. Tako da ja sad moram ići brzinom munje razmijeniti novčiće da Korina dobi svoju 655. lopticu po redu, a onda ćemo vidjeti kako će teći dan. Mislim da ćemo ići van danas iako vidim da je magla da se apsolutno ništa ne vidi i jedino što me brine je što mislim da opet dosta puše pa nećemo moći biti jako dugo vani, ali već ćemo mi naći neku zanimaciju. Da vidim. Wow, neka nabroja. Evo te slavne loptice. Goto papa chips. Prije ručka, jel? Ajoj. Vito ima prvi susret sa čipsom i oduševljen je. Da. Pogotovo ovako prije ručka jako dobro paša, jel da? Da. Pa mama se ne bi baš složila s tim dijelom priče, ali s obzirom da smo na godišnjem, ajde, tolerirat ćemo takve izlete. Vani nam je još uvijek poprilična magla, iskužili smo po parkingu da je poprilična gužva, danas je ipak petak, pa vjerojatno ima više ovih što dolaze ovako za vikend na izlet. Ja sam upravo izišla van, pokušavam ne pas na snijegu jer na parkingu je snijeg ispod toga led. Idem sad obaviti odstiranje što nam treba za povratak u Hrvatsku.
Pa se vraćam nazad, sve je smrznuto, hladno je. Još uvijek je magla i u isto vrijeme je tak predivno, prelijepo. Ja sam upravo obavila testiranje, sad moram 20 minuta čekat nalaz, za to vrijeme ću se baciti na čišćenje auta, malo ću ga odčistiti i čak ću ga malo upaliti da se mrvicu zagrije, da se otusi od ovog silnog leda. Ja inače obožavam čistiti auto od snijega, mislim volim čistiti snijeg po dvorištu, sve što ima veze sa snijegom i sa zimom meni paše. Tako da ću i u ovome uživati. Jedno što sam si možda trebala malo rukavice uzeti, jer će mi se prsti ovako smrznut. Ali nema veze. Naravno da sam se smrzla pošteno, prsti su mi crveni, ne osjećam ih, ali to je onaj feeling kojeg obožavam kod zime, kad se smrzneš da te onak trnci prelazi, pogotovo onda još kad ovak dođeš na toplo, pa ono, ko da osjetiš vrućinu kako prolazi tijelom, to mi je fenomenalan osjećaj. Uglavnom, auto sam očistila, idem sad ga ugasiti, malo sam ga bila upalila dok sam čistila da mi ono stakla popuste, da lakše taj led ostružim i tako dalje. Sad ga idem ugasiti fino, idem po rezultate testa, mislim da će uskoro biti taman gotovi i ne znam sad hoćemo li nekakav plan prvo s klincima napraviti ili šta, uglavnom danas me čeka i spremanje stvari za doma, najgori dio puta, tako da moram i to riješiti. Idem sad po taj test pa ćemo vidjeti kojim redoslijedom ćemo te stvari raditi. Upravo sam podignula naše nalaze i naravno da smo opet dvoje negativni i baš sam to jučer nekome pisala. Ovakve zemlje su čisti dokaz da sve to može funkcionirati puno normalnije, da ljudi mogu definitivno normalno živjeti, jer najveća odgovornost koju imamo je onako prema sebi i prema svom zdravlju i niko nas ne mora učiti prat ruke i ne znam sve te gluposti provoditi koje zapravo nemaju veze s logikom. Tako da, eto, putujemo sutra, a sad se očito idem baciti na spremanje stvari.